Excited, Laura? Are you happy? It's very heavy. Careful. We want to get it. Yeah, well, maybe Daddy will help you. Øjeblik skal der. Rolig. It's. You've got to be very careful now. Wow, det er godt nok et stort legehus. Barbie-legehus. Dukkehus hedder det. Hej. Det var da fint, Gabby, med et kys. Hvad? It's a Laura birthday present, but it also. Skal du se her? Der er Laura. Må vi lige se de røde kinder, skatter? Kan du sige farmor og farfar? Kan du sige farmor? Kan du sige farfar? Quiet. Ja, cold. It's quiet. Quiet. Ja, okay. Vi skal tænde for tv'et, men nu skulle vi lige filme. Så farmor og farfar kan se Laura åbne sin gave. Okay, så må vi hellere hjælpe Laura med at få det ud, ikke også?